रुसिया नाजामा साइटिकार म्याक्सिम गोर्की बाखा वन्टेना बाखैना कोलुसा ख कोलुसा ठो बाखै छम मच बाखा म ख स्कुले आका बनाचम कोलुसै बोम घुसने या जेले लाउन कोलुसा वइ मामा दुखैना निछना चुनी छन कोलुसै बोम सजा भगियास्टेका जेल मोट्रेट या छेटे हि ठुब्ले व पछि कार्जुइ नुकी कोलुसै मामा भाटमेस्ट खनिवा छैना जिमु ठयो दसजुल सन्त लोना पुगले वाछेरिङको मास्टी वर काटे याचङ कोलुसा टाइ कोलुसै मामा दुखसिया जाया डिक्क ज्या भाटनापमा बिबार ज्या चमले जिलस्नावनी मास्टी वरका खल्ना चङ कोलुसा टाइ व माइको खन्ना अन फनक फैला छेन प्यावनी कोलुसा छा छेन प्यावन अले सुजुल दैको बाखन्जना सिकादिस थो बाखा युट्युब सुया हो ललिजङ रावल अनुवाद नाटको गोर्कीका उत्कृष्ट कथाहरू नाङ्गो सफै अनुवाद ख बाखा ठस्दो चिहाने छको कु अनि सिपि फगी त छनि ठाक आया व याजङ सीमा ह वावको लख चुकी यंका जङ वा फसन दुनावै थे चङ तुंगो चिहान या डोमवै डटुई गन दंगो निम सीमा टिकिजा वथे चङ चितले गुगो फाठाउ लफना त म छने हाको कापै गाब्ला फियाटम सम मिसम चिहाने सिथे चुना चुन प्रिन्स चन दंगो वइ सय छफि ज वइ फिबा दंग नितले क्वाव्या चन वइ सालिस चङ मुर्सी कोटना चन मुर्सी जख वइ खले दुकै ची कोलिया चन वइको मिखै छचाल अजाउया छि खण्डो गोके यक्को खोल्किवा अथवा चच्छि न्यमो खिचुनकी खण्डै ख व सहे मसे सुनाचन ओबले जे पच तापक दना वटा सोयाचना वइ न्यनि वनि न व मस व ठगो टटगो भुनु चंग मिखा जिगो मिखा चुलाका सोट अले व मिखा कोसोकल उर्सुकता हैरानी अथवा मेल छु कठाई भापट जे वइ लिक्क वनि वले खण्डे माउ ख तर अजाउ छु कठाई प्याची मख जी हनुमन ट्या छु तया अलेन्जना थन सु थनाटौ जिमका व भाव सुन्नि नक्सा डुक्टाया लिसबिल तरिमला जिनिर दुमा गुब्लासिगो पेरन्य वचक टाहक सासला त फाले क्वाम्या जंग स कपला चिका छ त टानग्नि सुरुटे जन निर्दयता पूर्वक त सिपिन नगरे मिचाक त टान या चोङ थे छ चिहान दिने व्याव्या चंग पच पच क्यान निबाव तुलो मासुसी चुन्नुल तुलो फना चंग गंगु सीमा त चियाने डट्ठी दुखटाई पूर्वक दना चो थे चो सोबले इपिन सी तुंगो पि थे चो वो छुया सिउ सिम चे चियान पके छई का जिन्ना सोल्टेसन या वो छटाज जगतला थगु लक्के के कुन रुंगुको लाट क्यामेसे चियाने उसी उसी त गस्जु आठो दुर्घटना जो जिसियो थत्निनिगो यो पलारिन पिनिगलाई मोलो तर वो याकच मिसै बारे दुनियान से सिक मास्टी वो नुवा मछिंगो ख जिगो दुनुगले ठंग दुआवना छ मटी लीग मफु छौ कठाई झोक जिगो नुगले ठाकल जिता वइको मिखा खबि वो सुए मास्टी होला वइके उदासीन तै छु छि खण्डो गुगो अपराकृतिक व बनाबरे छु कठा खनि मरो जो खनिना व हाक्न छक जिगो खले सुलले जिगो मिखा न सुल व जिगो छने निसे टुटछंक सुए टंका बच्चा चिसला सासर दुखल तस्कन दुकटाउ सुल व ठौ खकन्टेन खठडो वइ बोमा घुस नौ कोसुरे डट्टे जेले लाट ठो जा जिमसा थपिङके दुगो डक्को सम्पत्ति खर्चना नया अथला जिमियको सम्पत्ति मरो जिम पार जेल टोटा हे न्य सिया पलेसा सिमकचा दुइगो मौसम छम मन घ मोटर जाग सिमकचा किच तया छया हल जे वो निबले पाना गंका सोपना पन दुइगो वो दुइले टस्क कुया नसया कुनव कोल्स स्कुले वनी वो वनिकुटी टस्क वनिउली बोला म अपो खर्चे मचना म वो स्कुल ल्या उले वन या ब्लेन्ट थे लै ठोरुको सिमा कचा कचा मुका है बसन्ती इ उले सफ नया व याचन कोलुसिया कापाइको लाका छु बाइक मेग छु मरो व लाका पिबले उ टुटे याउसी चंग रंग थे चनाचमी उले उ बोमेस्ट जेल टोटा या मोटरे त्या छे टोटे हल जेले वो बाटलो च केर्नुको जाचन व अनहे गोटला जित सोयाचन वइ खले टय पाबदो जिना उइटा सोया जना मनमन तया छयना जिमु ठयो दसा जुल छंगो ठो नरकिट जि गठलो मंग्यो छन्ट जि छवे जग या लियो नि उछुरा हा छन्ट लोनाइङका पुगली वाइङयो तर कोलुसा उइटा खनिकटा चिल्ला ना हल वइ खा याटो खोल्थे ट्रिस च वइ नितले खबि सोस वला थो उइटा छुजुमा वन्यन थो ठौ दिन पोंकल जिथया अलेला अवस्था छनछन बाम लाउन जाया जिगो ला टोडी थे जुई तर लाइ कुहे जेग जेग जाया सा निगो कोपेक सुया अपो कमेयाङको उन भाग्यवश नि बाला ब्लेजक काल वो सुया न अवस्था बाम ला त बरोबर मोटी उया चुनी स्नाय वन लटका
छन अवस्था तस्क सोया म फ्यावल अले जिथे जिक्क जिरंग ठो अबागी जीवन खख जिसित ढास अथवा छिपे निमो मडे समस्या सजियो ठो कोलुसा व वइ बोइटा क्यु खख वइ बोमा छजग संकल व ठट्या चोथे चो सोके जुइको छ बच्च धैर्य जिगो जिन्न न्यन छना चंगदो तर कोलुसा ताउटी जिटा सुयातना अले वो फैला छेन प्याउ न वो प्याउनी कटा जिटा जिगो बोली ना पस्ता चल तर आ पस्ता चाहिँ छ्या बाम थगो लाटा फुटके ज्या नगल छगो मजाने ब्ले छम पुलिस मोटरे चुना होला सो छया शिष्य निना खला व थाला छिमकाट व्यापारी अनोखिनिया सोल्टेसन नुल मोटरे चुना जित पेंक अस्ट्रेलिया वना ठुब्ले जिटा उ मोटरे सीटे पुको कोइले ट्याटो उठे चुना जि छकपटि ठट टिकार नाचना अभाग्य मिसा छटो छुइनगो आके जिपे अस्ट्रेलिया थिन कोलुसा खाटा ट्याटोको पट्टी कापै ठान थे चुना व जिखना मुसुक निल वेइङ यतले खोबि सोसो होया छ अले व टीजक तल जिटा माफ नादि समा देवा पुलिस के दो देवा छुटेको छ जिन्जना व गुमेश न जिटा ले बिउगो व अनोखिन व तल च्याट जिन्जना ठिकै लागे व तल बच्च स्या कोला ठैना व तल व मिख टगवे कन कोचर थे चुंक कोलुसा जितया तो गर्जो सो छिमसा सलो हौ मखला अले व एकदम बालक टटीक सिरा सारा तल जि खमा तर जि अल्पहे लोचला मोना जि बिचायने कि यदि जिटा सलन नुलडासा मुनुटसा जिटा टेवबी इमसा बिल ठ्याक्कै 31 थाल थुप्ले जि सिल जि छुलो व जिगो अवस्था खना व यामा याकुल तर लिप ल्याङ कने खनु वसित वइको बिचार लिपक न ठिके जो व छकपटी ट्याचनी बाइट ठोजना बिउ वजना बिउ ठटन छुन यारका वइ खन्जिने ले टिब पहे दुठे च बाटबे व मुक पीश्वर का रुबल दो जी व्यापारी अनोखिन था वना व जित न्याटका रुबल बिल वन ल्या खाखा व ताल म च सिक सली न्यनि व ख ठोइ साची अन बजारे चोपिन्डो ओके छ ढाब्ले वया जिगो लान्न होया चनु छा जी छुन बिमख जे अन लिपा गब्ले न वइठा मौना ठर्ज्या व घटना जुल सिल्ला ल्याम व छु मरासी चुन नाप्थे हान बमलाम ठ्या याट पेट वन व छु मचाम ठ्या पुग्नु चुन चिहान शान्त व बिरान जुल गनावंग सिमाट चाइ डोम्ब व चिहान लिक नुव मछे सुंक चना चम ठोन मनो विकार शून्य मुसम मनो ठो डक्को ख जित मृत्यु व मानवीय दुखै बारे विचार या मास्टु तर आकाशे सुपाइ कुच छकोन मरो ढटिट पुकिट आकाश मिकुटो या चुङ दो जि ठौ मिजा छु टेबल लिके अले दुर्भाग्य लिका अजन मना चम व मिसे न्यनि यंका व छ ओखे ठिके चाहेका विचित्र किसिम चिज लटाल दुखयामटे पादो ठौट जिके यक्को टेवडो लिबैट न जित यक्को वा जि याकचा ख ठो दुनिया एकदम याकचा वचक ताकको छस्का तल अले हानचक दुख केके कुंगो ठौ चिफको मुठी कटाकल बाखा कोचाल बाखा जना जिगले छिकमे सक्छ यको सुबाडो